Bugrano kebengka kebangma bororo Bugrano sezata kebangma netaro Bugrano hanya shalaika Kebangma ariro Bugrano kebengka kebangma bororo Bugrano sezata kebangma netaro Bugrano hanya shalaika Jesu kano kebengo, Jesu kano shezabo, Jesu hanya safano, abo mungsha julia. Dini keblai undai kunoka, dini keblai undai kunoka, dini keblai undai kunoka. Kami shalaika, bazar bazar shalaika, kayung kenangai shalaika. Ini muan nukel antara borok bayi ini borok ini kan ini bisi ini nukel no ini orang ini jatuh ini je bubagram ini warriors ini like ini orang kaisa ini victory sal abno ini ini orang kami mana lama waktu jumpa pejim lagi abon borok setawa jaga pada salah ini saya kami hanya ini victory ini sini juga bisi ini semua sini mandai sini sini player Lukurok Kancani Khan Nugurka Kancani Khan by Kirishin Bubagrani Bubagrani Top Abu Krishna Howard Galia in Abba Higasan Village Kanchak Tainai in Bubagramas Hamzak Mani Jashin Kuruban Hakeno in Agami Dinosin Tevishin Kotor Kotor achievement Kirbiskani Shala BC election as a Robinson Kanchak applying Abon Bacon from the Hepuri Aboni Bagas and Tawnishi Kanchamata Abono Kare Bihazar Atta is a mission Abo success mang like Aboni Bagay Chinek Patra Kaishan Lama Montes in Bubagrani Pichinte Kancha Tongani in Aboni Bagalu Kurmapana Sultanino Sultan Tongana Kiaba Otong Toman is like Tevatong Toma Jepusin Kanuchan Manai Bihazar Atta is the Puchan the Bubagrani Kok Haganuchan Chili Bubagrani Jepusin Mukumu Diora Junis Ramana Apus Tevatong Tomanai Chili Kasan is a accord Chili Tawus Zavi the money Abos of the Pon to Maya Sak Ngomai ko sa trabaho kahit na pang tumuli sa ating sini once mo kotoramon down na gisini ki prasar ni bobisyo ibagay next generation bagay sin klay may asak ko to sini tini sudo aro ani sini daitto ya tini সমগ্র sini je ki purani jot ki prasar me o daitto de sini agami din mo sini bubagrana so logiru nai sini khancani bisiti thainai sini mantai soktai sin jotokon may asak jotono elakawo সময় করে শান্তিপূর্ণ ভাবে sin tong thotol ta to ni bisiti pano sin nahar mono so pogyawo tongani yung nang इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई।